Sumo itatu itinawasiana ila inaaminia kilasi cha nana kulika sukuluni sia secondary. Faith Mutheu unasomea sukuluni wa musingi wa Ngwata ulau machinery Kibwezi Kauntini ya Makueni ni wende ya kuya andu ngoo ya ulau mamutetheesye kulika sukuluni wa secondary itinawa nyinya wake kwithiwa atena wikwa wa mutonethia kulika kilasi ni cha form 1 kwendesya masomo make. Faith ainena na andiki mama ovo musyii kwoo machinery ni waweta kana ena kiyo kingi aiweta ethitwe atena mugu wa ngoo onakwithiwa etiwe kusomea sukuluni wa A2 wa St Joseph's Kibwezi nundu nyinya wake nena wikwa umutethia vala wenda kana vala ithe wake wasembie amatoloka kwa ivinda ya mwaka muima nayu maendeye kuya mundu wa ngoo ya ulau kwiyumilia kenda yani siendoto yake ya kusoma na kutw'ika ndakitali livoti yake mwandikitwa Mutheu Kauntini ya Makueni Ken Mulinge. Inena kia na ena kiyo kingi cha ngoo Faith Mutheu lona kwatie max mana 328 na mutianini wa KCPE mwaka muvitu na yoto kuyonga na skulu wa secondary wa St Joseph's Girls Kibwezi. Niwathana kwata mundu wa ngoo ulu wa kumutetheesya kusoma nukola thina mwingi ula ueme musiko ivindani yukite. Asima kwa mekadhapa musingi kati anenda wananevania chief kwa kwa netu kenda kitadi na ipa musinyiwa niwa andu asange na shama na mende school na nenda pambe mundu na ukati no ende the school itanga the school ngatia ngeke bidi masomoni nikana ina mama kwa mekeka lapa musita pale na kala muno ota unyinya wa Faith ulawe na ciana ingi na kiwira totatete kumantha nzia ikaemela ya undu wa kumutetheesya mwana wake kuendea na masomo. Balawe na ciana ingi ile ila sima muthame mwana ile molasimithasya kutinda musi atamba kumala na kuonea nthi mwana wake. Ni thana thina mwingi muno nondu ciana ni ciende no soma no wakwa nde usoma thene unyie ba musi ena mwaka na nenye ndio ula sio kwati mundu wonde na ngoo yole no atetheesyo mwana wakwa asoma nyino ni kasite na pe mwana ongiwe mathina ni thona gepa kini choge tingu kula sio mundu wonde no ande kwinana na ukunikiliwa kamemekane kana sub county ya Kibwezi na namba nene ya ciana ile na mini class cha nyanya na ndanesa kulika sukuluni cha secondary kuwali manene ma primary mawireta kwina ciana kautaita osa mavalwa moma 10 na class cha nyanya uwe unanyoa kwitha ciana isu itaesa kulika sukuluni cha secondary otondu Justus Musila mwalimu munene wa skulu wa musingi wa Molemuni ulaweka ambu ukuolesya nitu usane wanundu mpaka yu nina ciana nana itaosa matokeo mo ma mutianini wa class cha nana kumaanisha ciana isu yaeso form 1 na nenda ukulya asiai alama na ciana isu nundu ciina maxio maseo itoneka na sasa the secondary school moka mosa balua na maitwa ciana school vile ciana cia KCPE ile inaekia kwangala ni bakwito tena na ciana miongo kenda na inya so far ciana ile ni kwatete ni ciana miongo mama ona kaube wingi inaendia maskulu ange uti kulia ciana ile siemosi asiai mosa jukumu ya utwa ciana skulu kisomo ni cha mana ciana itwa wa isome nundu nisio une wito na nisio ikato sovea. Atongoi TV kuma machinery Kibwezi Kauntini ya Makueni. Janeta wa Ken Mulinge.